Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Ti i ja pijemo šolju čaja. Očigledno nam je taj čin sličan, ali tko može reći koliki je subjektivni jaz između vašeg i mog pijenja? U vašem piću možda neće biti zena, dok je moje puno toga. Razlog tome je, krećete se u logičkom krugu, a ja izlazim iz njega. Uvod u zen budizam Daisetsu Taitaro Suzuki. U zen budizmu satori je tračak istine ili iznenadni trenutak buđenja. Za razliku od onoga što mnogi vjeruju, satori je samo prirodno stanje ljudskog uma koje je izgubljeno u potrazi za materijalističkim željama i slijeđenju statusa quo. Mi kao duše beskonačna smo svjetlosna bića i živimo u sadašnjem trenutku, povezani sa kosmosom u svakom trenutku. Ali sa svakodnevnim zemaljskim komplikacijama gubimo svoje prirodno stanje, to jest satori. Zen satori ispušta lažno, ulazeći u stvarno, samo bit vaše obično ja, vaša prava priroda. Drugi naziv za satori je kensho, što znači uvidjeti svoju pravu prirodu. Ken znači vidjeti, a sho znači priroda. Ali ostaje činjenica da je zen proizvod satorija. Odnosno nema satorija, nema zena. Čak je i Budin brat Ananda proveo neumoljivih 40 godina u potrazi za satorija, da bi konačno shvatio zen. To ne znači nužno da je potrebno 40 godina da se postigne satori. Može vam doći samo jednog dana ili može potrajati. Kada se pažljivo pogleda zen tekst, ne može se pobjeći od dojma da je sve sa svim što je bizarno u njemu, satori zapravo stvar prirodne pojave. Nečega tako vrlo jednostavnog da se ne uspijeva vidjeti drvo uz drveće i pokušavajući to objasniti, uvijek govori upravo ono što druge navodi u najveću zabunu. Suzuki je također spomenuo da satori oslobađa um od ega i ono što ostaje je anata, nema sebe, gdje se nalazi naša najdublja stvarnost. Zen citira satori kao dio evoluiranog društva, gdje sve ima određene vremenske okvire. Od rođenja do zrelosti do smrti moramo se pridržavati zadanog oblika razmišljanja. Ova vrsta dualističkog mišljenja je korijen svih nevolja čovječanstva. Satori znači osloboditi se okova dualizma i stvoriti novo gledište. Oslobađajući nas logičkog kruga, tačnije, ovaj metafizički koncept satorija uopće nije metafizički. Suzuki je naglasio da je satori tu, ali društvo vjeruje u njegovu nedostižnost, usadivši tako u naš um da je satori težak ili nemoguć. Suzuki kaže, ako ste imali naviku logičkog razmišljanja prema pravilima dualizma, riješite se toga i možda ćete donekle doći do gledišta zena. Jedina razlika koja postoji između onoga koje je svjedočio satori i onoga koji nije je čin logičkog razmišljanja.
Kad su u pitanju koncepti poput satorija i zena, vjerujemo da meditacijom ili intenzivnim razmišljanjem o tome možemo postići cilj. Ali griješimo. Ono što ovdje zaista radimo je da gledamo na rekonstrukciju starog okvira na potpuno novoj osnovi. Što znači da to meditiranje o metafizičkim i simboličkim iskazima, koji su proizvodi relativne svijesti, ne igra nikakvu ulogu u zenu. Kao što kažu u zenu, kada postignete satori, u tom vam trenutku ne preostaje ništa drugo nego da se dobro nasmijete. Alan Watts. Iako je satori izvan intelektualne i logičke analize i nijedan postavljeni argument ili objašnjenje ne može reći kakav je pravi satori, postoji nekoliko osnovnih karakteristika koje bi mogle pomoći u boljem razumijevanju određenih principa satorija. Suzuki je rekao da je satori definiran iracionalnošću. On nema nikakvo intelektualno obrazloženje ili zaključak. Ovaj koncept nadilazi logičku barijeru. Ako idemo dalje, satori dolazi sa intuitivnim uvidom. Odnosno, postoji metafizički aspekt koji nam omogućuje da budemo intuitivni. Bez ove karakteristike satori gubi smisao. Nadalje, Suzuki navodi da je satori autoritativne prirode i da je afirmacija, što znači da bez obzira na to koju logiku želimo dati da nadjačamo satori, nikad se ne možemo nadati da ćemo zamijeniti satori logikom. Satori je stoga oblik opažanja, unutrašnja percepcija koja se odvija u najdubljem dijelu svijesti. Afirmacija je poput objave istine i obično se koristi u pozitivnoj konotaciji. Osjećaj onostranog još je jedna ključna karakteristika satorija. Kad izvodimo satori, osjećamo da smo duže zatvoreni u svom tijelu, nadilazimo takozvano stvarno i svjedočimo nadrealno. Upravo je to ta karakteristika. Bezlični ton, osjećaj egzaltiranosti i trenutnosti nekoliko su drugih integralnih obilježja o kojima govori Suzuki. Iskustvo je da satori nije lično, to jest ego prestaje postojati i zato postaje univerzalan. Ova sloboda od ropstva, zemaljskog mišljenja, stvara osjećaj ushićenja. Na kraju, ali najvažnije, trenutna priroda satorija definira ga do srži. Naglo je može potrajati nekoliko trenutaka, ili minuta, ili sati, ili dana i nestati. Ako nije nagao i trenutan, nije satori, kaže Suzuki. Rani zen majstori vježbali bi dugi niz godina i stigli do satorija. No kako bi sačuvali umjetničku formu i pomogli budućim generacijama, zen majstori su rodili jednostavne načine poput kenshoa kako bi olakšali pronalaženje satorija. Koans su pitanja koja postavljaju zen učitelji i koja prkose racionalnim odgovorima, a od učenika se traži da ih riješe u svojoj meditativnoj praksi. Djeluje kao katalizator u potrazi za pronalaskom satorija. Suzuki je u svojoj knjizi Uvod u zen budizam spomenuo: koan označava neku anegdotu drevnog majstora ili dijalog između majstora i monaha ili izjavu ili pitanje koje je postavio učitelj, a svi se oni koriste kao sredstvo za otvaranje uma istini zena. Koane je obično teško interpretirati ako se ne vidi drugačije. Jedan od klasičnih primjera koana je kada se objema rukama pljesne
proizvodi se zvuk. Slušajte zvuk pljeska jedne ruke. Ponekad je koan postavljen u obliku pitanja i odgovora, kao u pitanju šta je Buda i njegov odgovor 3 kilograma lana. Satori u nama postoji mnogo prije našega rođenja. Životinje uvijek imaju satori, stalno su u izvornom stanju, potpuno uronjene u sadašnjost i povezane s izvorom. Samo su ljudska bića izgubila ovu vezu, pa su se time zakomplicirala. Jednom kada svjedočite satori, želja za ostvarenjem sadašnjeg trenutka i stvaranjem veze sa kosmosom nikada neće prestati postojati i ta će vas želja uvijek iznova vraćati izvoru. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!